転生。Hidan, besmrtnik kojeg se Akatsuki plašio, u svijetu Shinobija gdje se moć mjeri tehnikom, inteligencijom i voljom, postojao je jedan ratnik koji je prkosio samoj smrti. Njegovo ime bilo je Hidan, čovjek bez straha, bez kajanja i bez kraja. Rođenje i porijeklo, selo bez bogova. Hidan je rođen u Jugakureu, selu skrivenom u toplim izvorima. Nekada mirno mjesto, poznato po iscjeljivanju i odmoru, s vremenom je postalo izopačeno i korumpirano. Ljudi su se odrekli duhovnosti, vjere i poštovanja prema životu. Upravo tu, u svijetu bez pravila, rodio se dječak koji će vjerovati samo u jedno, bol kroz žrtvu. Hidan je od mladosti pokazivao sadističku prirodu, ali i fanatičnu odanost nečemu što drugi nisu razumjeli. Dok su se ostali klanjali miru, on je tražio patnju. I tada je čuo šapat, ime Boga kojeg je malo ko poznavao. Jašin, Bog koji traži krv. Hidan je postao sljedbenik Jašina, mračnog božanstva koje ne traži molitve, već žrtve. U napuštenim ritualnim hramovima, daleko od očiju sela, Hidan je učestvovao u zabranjenim obredima. Krv, bol i smrt bili su cijena, ali rituali nisu bili samo simbolični. Jednog dana Hidan je prošao posljednji obred Jašina, obred koji briše granicu između života i smrti. Njegovo tijelo je postalo besmrtno. Kosti su mu se mogle lomiti, organi probijati, ali smrt nikada nije dolazila. Cijena. Vječna odanost Jašinu. Ako prestane da žrtvuje, besmrtnost nestaje. Napuštanje sela, put bez povratka. Kada je Jogakure pokušao da se očisti i zabrani mračne rituale, Hidan je reagovao jedino kako je znao, masakrom. Ubio je vlastite sunarodnike kao žrtvu svom bogu. Tog dana Hidan je postao Nukenin, izdajnik sela, osuđen na lov i smrt. Ali njega smrt nije čekala. Kakuzu i prethodni partneri, krvavi neuspjesi. U Akatsukiju Kakuzu je bio poznat po jednom pravilu. Partneri su potrošna roba. Prije Hidana Kakuzu je imao više partnera, ali jedni su bili preslabi, drugi su ga nervirali, treći su jednostavno ubijeni, njihova imena su izbrisana iz zapisa Akatsukija. Ostali su samo kao leševi u Kakuzovoj prošlosti. Organizacija je shvatila da Kakuzu treba neko koga ne može ubiti. Tada se pojavio Hidan. Partnerstvo iz pakla. Hidan i Kakuzu bili su potpune suprotnosti. Hidan, fanatik, glasan, haotičan. Kakuzu, hladan, pohlepan, proračunac, ali zajedno su bili savršeno oružje. Hidanova tehnika ritualnog prokletstva omogućavala mu je da, nakon što uzme krv neprijatelja i uđe u Jašinov krug, nanosi rane sebi, a da bol i smrt pogađaju protivnika. Kakuzu je to koristio taktički, držeći Hidana u komadu dok neprijatelj polako umire. Ironično, jedini koji je redovno ranjavao Hidana bio je upravo Kakuzu, iz čiste frustracije. Pad besmrtnika, smrt bez smrti. Hidanova besmrtnost nije imala slabost, osim jedne, nije se mogao regenerisati. U borbi protiv Shikamarua, njegova vjera, oholost i podcjenjivanje neprijatelja doveli su do kraja. Hidan je raskomadan, zakopan duboko pod zemljom, okružen eksplozivnim pečatima. Nije umro, ali je zauvijek zarobljen, besmrtan, a osuđen na vječnu tamu, glad i tišinu. Bez žrtava, bez Jašina. Povratak iz zaborava. Kada je Kabuto oživeo Hidana, iako je Hidan bio besmrtan, njegova sudbina nakon poraza ostala je nejasna. Zakopan duboko ispod zemlje, raskomadan i zapečačen, činilo se da je čak i Jašinov sljedbenik konačno uklonjen iz svijeta. Ali rat ne poštuje grobove. Tokom 4. velikog ninja rata, Kabuto Akushi, majstor zabranjenih tehnika, počeo je da vadi mrtve iz prošlosti koristeći Edo Tensei, tehniku koja briše granicu između života i smrti. Među mnogim imenima pojavilo se jedno koje je i među besmrtnicima izazivalo nelagodu. Hidan vraćen silom, a ne vjerom. Za razliku od drugih oživljenih ratnika, Hidanovo vraćanje nije bilo isto. On nije bio prizvan voljom Jašina, već prisilno hladnom alhemijom Kabutove tehnike. Njegovo tijelo bilo je obnovljeno, ali njegova veza sa Bogom bila je nestabilna. Po prvi put, Hidan nije bio slobodan. Edo Tensei je učinio da se njegova besmrtnost sudari sa ropstvom. Nije mogao da umre, ali nije mogao ni da bira. Bio je oružje, ne prorok. Zašto Hidan nije korišten u prvim linijama? Kabuto je znao da je Hidan opasan, ali i nepredvidiv. Njegova vjera, rituali i potreba za ličnim žrtvama nisu se uklapali u kontrolisanu vojsku nemrtvih Shinobija. Bez mogućnosti da slobodno sprovodi Jašinove obrede, Hidanova moć bila je ograničena.
Njegova besmrtnost je i dalje postojala, ali ritualno prokletstvo nije bilo isto bez žive krvi i svjesne žrtve. Zato je ostao u sjeni rata, oživljen, ali nikada potpuno vraćen. Ironija sudbine. Najveća kazna za Hidana nije bila poraz. Nije bila ni vječna tama ispod zemlje. Bila je činjenica da je po drugi put izgubio slobodu. Prvi put kad je zarobljen, drugi put kada je oživljen bez izbora. Čovjek koji je slavio bol i smrt postao je dokaz da postoji sudbina gora od umiranja. Hvala vam što ste pogledali ovu skrivenu priču. Ako vam se svidjelo, ostavite like, napišite komentar i podijelite video, time pomažete da još više ljubitelja animea pronađe naš kanal. Za još misterija, legendi i epskih sudbina iz različitih anime univerzuma, pretplatite se i pogledajte sljedeći video koji vas čeka na ekranu. Vidimo se u sljedećoj priči, gdje svaka legenda nosi svoju tamu i svoju istinu.